E o acessório que você viste na boreia, na boneca e na pols. É acessório que você viste na ponta de naniche. Óptica Audibert Encanto introduce su colección novo di brillante di solo fabuloso, que además te brinda protección necesario per una contra di solo fuerte di Aruba. I brillanti di vista super great que te adorna cada forma di cara individual. Tu resaquinan di marca alemán Casal. Depende di bo lifestyle bo por escoger, e brill perfecto que te match completamente con abo. Trendy of stylish, simple of clásico. De linea extenso di Casal sin duda, bodaje e brill di bo estilo personal. Y en combinación con tremendo tips y tricks de visajista internacional Maruta Veres, abo como dama fashionista, por luci fabuloso si vos sabe exactamente cómo aplicar buen maquillaje para ocasión casual. Con un look más light y stop for stop, Maruta Veres te guía na camina per maquillaje perfecto, comenzando naturalmente con el concealer. Después sigue per foundation, e eyeshadow que es sumamente importante de escogencia de color. E roupa importante também é Vangbrow para a final facial expression. O resultado está fenomenal, bello e fresh. Para o brilho solo ou brilho vista de marca autêntico Casal, você passa livremente na Óptica Audibert, tem Cayena Mall. E para o workshop de compra vista de maquiagem body brilho, é ahorita com Maruta Veres mesmo me se toma contato na 582 7194.